iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza inshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Itangishaka agiye kubashikiriza amakuru yo kuri no saha. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi ry'Amerika. Ikaze mu makuru yo kuri no saha. Leta y'u Rwanda iratangaza ko abimukira birukanywe ku butaka bw'Ubwongereza batanguye kugera mu Rwanda kuri uyu wa gatatu mu gitondo niho bazotangura. Tuzakira bazaza ejo, twateguye aho tuzabakirira, navuga by'agateganyo, bazabona aho kuba, bazabona amafunguro, bazabona ubuvuzi bazakenera, bazabona ibintu byose umuntu akenera kugira ngo abeho kandi abeho mu buzima butanga icyizere. Uyu ni Habinshuti Philippe, umunyamabanga ahoraho muri Ministère ishinzwe impunzi mu Rwanda. Handi naho mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura hatanguye kuri uno wa kabiri inama y'imisi ibiri ihuza ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe mpuzamakungu y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje ko yagenye umugwi uzotunganya ibiganiro vy'amahoro n'ingabo za Tigray. Banki y'isi yose yahaye igihugu ca Afrika y'Epfo ingurane y'amadolari y'amamiliyoni 478 azokoreshwa mu ncanco za COVID-19. Aya makuru rero n'ayandi yavugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye. Ikaze neza. Reka ayo makuru tuyatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, komite yihariye y'inteko ishinga amateka ikora ankete ku gitero co kuri Capitol izosubira ko akazi kayo mu kumva abatangaho ihamya ejo bundi ku wa kane. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi. Reka turayigaruka ko iyo nkuru mu kanya, ariko tuje ku yindi nkuru yerekeye umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje ko yagenye umugwi uzotunganya ibiganiro vy'amahoro n'ingabo za Tigray. Ni inkuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije abanza kutubwira. Ingwano hagati y'ingabo za Ethiopia n'iza Tigray yatanguye mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2020 iraheza itandukira izindi ntara zibiri, Afar na Amhara, mu mwaka uheze. Yamara yaracuretse kuvaho leta ifatiye ingingo yo gutanguza agahengwe. Umushikiranganji wa mbere Abiy yabwiye abashinga amateka ati ku vyerekeye amahoro umurwi wamaze gushingwa, ibiganiro bizokenera gikorwa gikomeye. Uyu murwi washinzwe uzokwiga ukuntu ivyo biganiro bizotunganywa. Ubaye ubwa mbere Abiy hatangaje amakuru yerekeye uyu murwi. Icegera c'umushikiranganje wa mbere Demeke Mekonema niwe azorongora uyu murwi uzoba ufise iminsi iri hagati ya 10 na 15 kugira ngo wige neza ibintu bizoganirwako. Ingwano hagati y'ingabo za leta ya Ethiopia hamwe n'ingabo ziyoboka intara ya Tigray ya TPLF yaburijemwo imigambi ya leta ya Ethiopia yo gushikana ubutunzi bw'igihugu ku rugero rw'ibihe vya none, kandi yaratumye abanyamitahe banyamahanga batayikoresha muri ico gihugu. Urakoze Frederic. Tugaruke ku nkuru yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho komite yihariye y'inama nshingamateka ikora ankete ku gitero cakozwe ku nyubakwa ya leta ya Capitol Hill izosubira imirimo yayo kumva intahe ni ukuvuga abatangabuhamya ejo bundi ku munsi wa kane. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi. Biteganijwe ko imirimo izakomeza ejo kuwa gatatu. Komite yayisubitse ariko ntiyasobanuye impamvu. Yateganyaga kuzumva abatangabuhamya bahoze mu buyobozi bwa Minisiteri y'Ubutabera muri guverinoma y'uwahoze ari President Donald Trump. Barimo Jeffrey Rosen wari Minisitiri w'Ubutabera ku bw'ubusigire igihe Capitol, ingoro y'inteko ishinga amategeko, yaterwaga. Aba batangabuhamya bagombaga kuzavuga ku nama yabayemo intonganya nyinshi ku itariki ya gatatu y'ukwa mbere 2021 mu biro by'umukuru w'igihugu. By'umwihariko bagombaga gusobanura ukuntu babwiye Perezida Trump ko bashoboraga kwegura ikivunge aramutse yirukanye Rosen ku mirimo ye nk'uko yabiteganyaga. Bavuga ko Rosen yari agiye kuzira ko atarashyigikiye ibinyoma by'uko Perezida Trump yibwe amajwi mu matora ya Perezida wa Repubulika.
komite irateganya gusubukura imirimo yayo ejo bundi kuwa kane, ariko ntiyasobanuye niba izumva abatangabuhamya bari bateganijwe kuwa gatatu cyangwa se niba izakomereza kuri gahunda y'umunsi uko iteganyijwe. Nk'uko iyo gahunda yo kuwa kane ibiteganya, komite igomba kumva abatangabuhamya bazayisobanurira ukuntu perezida Trump yashyize igitutu kuri visi perezida we Mike Pence kugira ngo abe ari we aha insinzi. Visi perezida nk'uko itegeko nshinga ribiteganya niwe wayoboye inama y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi iteranye yemeje burundu uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Uwiyemeje rero nk'uko mubizi ni Joe Biden. Urakoze Thomas Kamirindi. Handi naho banki y'isi yose yahaye igihugu ca Afrika y'Epfo ingurane y'amadolari miliyoni 478 azokoreshwa mu ncanco za COVID-19. Ni inkuru dushikirizwa na Frederic Nkundikije. Afrika y'Epfo ni ico gihugu ca mbere muri Afrika cagize abanyagihugu benshi banduye umugera wa COVID-19 hamwe n'abo wahitanye. Abanyagihugu barenga miliyoni 3.9 baranduye uyu mugera, mu gihe abandi barenga 101 bishwe n'ico kiza. Mu ntango ico gihugu caragize ingorane zo kuronka incanco kuko zari kurushi, ariko muri iki gihe izo ncanco zarabonetse. Umuyobozi mukuru w'ifata kibanza ajejwe ikigega mu gihugu ca Afrika y'Epfo Ismail Mononiata yavuze ko iyo ngurane iri mu twigoro twa leta two gukoresha ingurane izimbutse kugira ngo umwenda wa leta ugabanuke. Kuri uyu munsi ibice 50% by'abanyagihugu muri Afrika y'Epfo bangana n'imiliyoni 40 baramaze kuronswa n'imiburiburi urucanco rumwe rwa COVID-19. Barakoze bagenzi bacu badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya Amerika isamiranira ya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nk'uko twababwiye kare, leta y'u Rwanda iratangaza ko abimukira birukanywe ku butaka bw'Ubwongereza bazotangura kugera mu Rwanda kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganiriye na Assumpta Kaboyi ari mu Rwanda kuri iki kibazo. Reka tubatege amatwi. Kibanzweho cyane n'imyiteguro ijyanye no kwakira abimukira bazava mu gihugu cy'Ubwongereza, cyane cyane ko bavuze ko bashobora kuhagera ejo mu gitondo ku wa gatatu, hanyuma bakavuga ko bateguye ibyo kubakira byose bimaze kugera mu buryo bwabo. Ni ukuvuga ko bazakirwa mu buhe buryo? Bazajyanwa hehe abazaza? Bavuze ko hari aho bazabakirira h'agateganyo, bagomba kubanza. Hari amazu batweretse mu minsi yashize n'izijya Amerika ryari ryatumiwe, amazu ari hano mu mujyi wa Kigali, amazu meza n'amahoteli, amwe n'amahoteli n'ubundi akaza yakira abantu, ngo bazahabakirira igihe gito babigisha ururimi, babigisha imico, hanyuma rero mu nyuma bazajya mu buzima busanzwe nk'uko bagiye babisobanura mu bihe bitandukanye. Bajye kwiga, abashaka kwiga, abashaka gukora akazi bateganya nk'abandi banyarwanda, abashaka gukora imyuga, niko biteganyijwe. Utugezaho ubushize inkuru y'aho abimukira bazakirirwa, Sumuta, ndakeka ko wabashije kubona abahatuye bari hafi yaho. Hari icyo bagutangarije ku buryo biteguye kwakira ababimukira? Wasangaga bari hafi yaho batabizi cyane, ahubwo navuga ko nk'abantu babyinjiyemo wenda barimo gutunganya ayo mazu, kuko hari benshi twasanze agikorwa bakizanamo ibitanda, bakizanamo ibindi bikoresho. Niba bavugaga bati mbega abantu bagiye kuba ahantu heza, bati natwe abenegihugu ntabwo tuba mu buzima nk'ubu ngubu, noneho baje ibintu byose bitunganye, bafite aho baryama heza, bafite ibyo kurya byiza, mbega wumva ko bakwifuza nabo kujya nko mu mwanya wabo, cyane cyane n'abo bantu bakoraga amasuku n'indi mirimo inyuranye. Ubushize none tuvugana, Sumuta, nzi ko hari ingingo abayobozi bashimangiye bumvikanisha ko ababimukira bazahabwa uburenganzira bwo gutura mu Rwanda ku buryo busesuye, ababishaka, abandi batabishaka basubizwe iwabo, ariko ko abazaguma mu gihugu bashobora kuzabona ubwenegihugu. Iyi ngingo yagarutseho mu kiganiro cyo kuri mugoroba. Iyi ngingo yagarutseho mu kiganiro cyo kuri mugoroba, bavuga ko ntawe bazasubiza iwabo atabishaka, ntawe bazasubiza iwabo atabishaka,
ariko nanone abanyamakuru barabaza bati ko twumvise ko hari nk'abantu bashobora kuba baraje bafite ibyaha baba barakoze bakagenda gute. Umuyobozi bw'iminisiteri y'ubutabera niwe wabugize ati tuzagenzura neza, nta muntu n'umwe, hari ibyaha bimwe na bimwe yagiye avuga ati nta muntu n'umwe tuzaha ibyangombwa akekwaho ibyaha runaka, bati tuzagira ubushishozi bukomeye, ariko ashimangira ko nta muntu uzasubiza iwabo mu gihe yaba atabishaka, ko bazaguma mu Rwanda mu gihe baba babishaka, cyangwa se bakaba bajya mu bindi bihugu mu gihe amategeko yaba akurikijwe. Bavuga ko hari izindi mpunzi zabaga mu Rwanda nyinshi zaturutse muri Libiya, zaturutse muri Siriya, Afghanistan, zigenda zibona ibihugu bibakira buhoro buhoro. Bavuga ko bageraga ku igihumbi, ariko uyu munsi bamaze kugabanuka kubera ko bagenda bimukira muri ibyo bihugu uko iminsi igenda ishira. Urakoze cyane Asumuta Kaboyi. Urakoze cyane nawe. Barakoze bagenzi bacu kuri iyo nkuru. Mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura hatanguye kuri uno wa kabiri inama y'iminsi ibiri ihuza ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini CIRGL. Iyo nama niyo kurabira hamwe uko ikibazo c'amahoro n'umutekano cifashe muri aka karere. Ni inama ibaye mu gihe havugwa ingwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihuza abasirikare b'ico gihugu n'abagwanyi ba M23. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Iyo nama iriko irabera mu gisagara ca Bujumbura yitabiriwe n'intumwa za leta y'u Burundi, iz'u Rwanda, iza Uganda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abahuza bikorwa baturutse mu bihugu 12 bigize iryo shirahamwe rya CIRGL. Leta y'u Burundi yaki iyo nama imenyesha ko muri rusange amahoro n'umutekano bihari, bakizera ko n'ahari ibibazo by'umutekano bizoterega umuti vuba. Bernard Ntahiraja ahagarariye iryo shirahamwe mu Burundi akamenyesha ko iyo nama y'imisi ibiri abayigize bazoyabera hamwe ku kibazo c'amahoro n'umutekano cifashe mu bihugu bigize iryo shirahamwe. Bernard Ntahiraja amenyesheje ko naho bitameze neza muri kino gihe muri kano karere bazobitorera umuti. Amenyesha ko abanyagihugu bamaze gutahura ko atamutekano ataterambere rishoboka. Nubwo mwokumva yuko hirya no hino hari ikintu kitameze neza, ariko igikuru nuko ari intumbero n'ihangiro yuko abansi canke abantu bahungabanya umutekano abo atakibanza bafise muri kona karere, kandi abene gihugu n'abakuru b'ibihugu n'inzego zitandukanye ndetse n'abantu bifuza kudufasha tubafashe ko badufasha muri ubwo buryo bwo gushigikira amahoro, kuko atamahoro ataterambere twoshikako. Frederic Bamvugiyumvira yigeze kubicegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi aratangazwa n'imvugo yo mutegetsi w'u Burundi. Amenyesha ko ikibazo c'amahoro n'umutekano muri kano karere k'ibiyaga binini kiri kure nk'ukwezi mu gihe igihugu ca Kongo kikirangwamwo imigwi yitwaje ibigwanisho. Uyavuga uko arazi neza yuko muri Kongo ayingwano iri kwirabera si kure cyane y'u Burundi. Jewe nibaza ko azi neza yuko atamahoro hari mugabo nta kundi ari bugire, kubera ko yovuga ibitari ivyo yobibazwa. Naco gituma rero ntabovuga ngo hari amahoro, kandi siniteze ikiva muri iyo nama kuko harabaye ibintu byinshi batigeze bashobora. Ku kibazo c'uko ibijanye n'umuhari M23 uri kuragwana mu gihugu ca Kongo vyoba biri mu vyo baziga, Bernard Ntahiraja yishuye agira ati: iyo abantu bakoranye rero sino kubwira ngo iki ntikiza kwigwa canke iki, ariko ibintu byose birafise ababijejwe n'inzego bicako n'ingene baca batanga icegeranyo c'ivyavuyemo. Iyi nama kubisanzwe ijejwe kuvugana ku mugambi wo kwigisha amahoro mu nzego mu bene gihugu, ariko rero iyo abantu bakoranye ko nababwiye bashobora kuganira byinshi. Kubijanye n'uwo muhari nyene wa M23 Yasir Mohamed, icegera c'umunyamabanga nshingwabikorwa wa CIRGL, yasavye abagwana gushibirwanisho hasi bagashira imbere ibiganiro. Il faut entendre l'appel de paix. Nukumva kamo kajanye n'amahoro n'umutekano, kuko n'abanyagihugu bacu, abana, abakenyezi bamerewe nabi kubera izo ntambara. Turabasavye bumva kamo k'amahoro tubateye, bumviriza imvuga kuri abahuza bifuza umutekano n'amahoro, kuko twese twifuza amahoro n'iterambere muri kano karere kacu. Frederic Bamvugiyumvira abona ko ico kibazo ca M23 casa n'icacureshiye mu mwaka wa 2013 cyo kwigwa mu mizi, bakamenya nyabona igituma kiguma kigaruka, hanyuma hagatoga umuti burundu. Tubibutse ko abagwanyi ba M23
bamaze indwi zibiri bariko baratana mu mitwe n'abasirikare ba Kongo. M23 ibicishije ku muvugizi wayo Wiringoma ikabimenyesha ko imaze kwigarurira umuji wa Bunagana. Izo ntambara zikaba ziteje umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro turabibandanya. Ibiciro ku isoko bikomeje kugeramira abantu hirya no hino ku isi. Intambara y'igihugu c'Uburusiya muri Ukraine n'ibiciro ku isoko mpuzamakungu ni bimwe mu bivugwa ko biri ku isonga ry'ibituma ibiciro biduga. Mbe iyo bigenze uko uburenganzira bw'umuguzi bukingirwa nande? Ivyo hamwe n'ibindi ku bibazo vy'ibiciro mugenzi wacu Edi Gwema yabiganiriye ko na Daniel Ndizeye, umunyamabanga nshingwabikorwa mw'ishirahamwe rirengera inyungu z'abaguzi. Mu by'ukuri ugereranyije iki kibazo kiri ku isi hose, kuko n'iyo urebye n'ibihugu duturanye ibiciro byarazamutse. Iyo tuganiye n'indi miryango iharanira uburenganzira bw'umuguzi mu bihugu hirya no hino, batubwira ko ibiciro byazamutse. Aho rero muri iki cyumweru mu Rwanda naho hazamutse ibiciro cyane ku bijyanye n'ibiciro by'ibiribwa. N'ubundi byari byarazamutse ariko noneho byongeye kuzamuka. Ariko noneho hari n'ikibazo cy'uko muri iki cyumweru hazamutse ibiciro bya esanse kikava ku mafaranga 1359 ubu kikaba kigeze ku 1460. Mazutu nayo ikaba yaravuye ku 1368 ikaba igeze ku 1503. Urumva rero ibyo rero nabyo bigira impact ku biciro by'ibiribwa n'ibindi byose, kuko yari imodoka nazo zikenera essence, zikenera mazutu. Abacuruzi rero bakitwaza icyo kintu nabo bakashaka kuzamura ibiciro. Hari n'abavuga ko izamuka ry'ibyo biciro ntacyo abantu benshi babikoraho, cyane cyane ukurikije ko ari ikibazo kiri ku rwego rw'isi yose. Icyo gihe nk'abaguzi babagana mubabwira iki? Ubundi bigitangira niho abaguzi bagerageje kutugana, ariko ubu barumiwe nta kintu bakivuga. Nitwe gusa tubireba tukaba twagira icyo tuvuga, cyane cyane gutanga ibiganiro ku maradiyo, gukora ubuvugizi nyine tugahura n'izo nzego zibishinzwe. Ariko ikigaragara cyane nk'uko bivuze, hari ibyo wakora ubuvugizi kugira ngo urebe ko hari icyakorwa, leta ikaba yagira icyo ikora, cyane cyane ku biribwa, kuko ibiribwa bikora ku buzima busanzwe bwa buri muturage. Leta rero hari icyo yagombye kwigomwa, cyane cyane ikijyanye n'imisoro, kugira ngo ibiribwa by'ibanze abantu barya bya buri munsi bidakomeza kuzamuka. Icyo rero icyo twumva dushishikarije cyane kugira ngo tugikorere ubuvugizi, kuko birashoboka, tubona bishoboka kugira ngo leta igire icyo ikora. Hari ibindi rero tutabona iwacu mu gihugu nka esanse, wenda n'isukari ni nkeya. Ibituruka hanze byo dushaka amakuru hirya no hino mu bihugu tukumva uko bihagaze, twagereranya na hano tugasanga twebwe igiciro kikiri hasi, kuko hari aho ubona rwose mu bihugu byo hirya ibiciro byarazamutse ku buryo bukabije. Aho rero ku byo tutiyezereza imbere mu gihugu, hari igihe tuvuga tuti ahangaha ni aha leta, kugira ngo leta ariyo ifata umwanzuro. Ariko ku byo twiyezereza imbere mu gihugu, turasaba leta rwose ko yagira icyo ikora kugira ngo ibiciro bidakomeza kuzamuka. Hari ibiciro by'amavuta byakomeje kuzamuka, byo rero niyo mpamvu nabyo dusaba leta ko yagira icyo ikora, wenda ikaba yaporomotinga abacuruzi bacuruza amavuta, abacuruzi bacuruza umuceri n'isukari, kugira ngo abo bantu babagabanyirize umusoro, tubashe kubibona ku bwinshi imbere mu gihugu. Ubwo ni ubuvugizi rero bugikomeje guhura n'abantu babishinzwe imbere mu gihugu, kugira ngo turebe ko ibiciro nibura byaguma uko biri, ntibigume kuzamuka, kuko turabona biguma kuzamuka umunsi ku munsi.
umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana Damien Ndizeye. Uyu akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe rirengera inyungu z'abaguzi. Tukaba turimo kuganira ku kibazo kijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko, kandi mumenyereye ko tubaha umwanya kugira ngo namwe mugire ibyo mubaza abatumirwa bacu. Reka duhere kuri Rukundo Clovis. Natwe ino iwacu i Burundi byadukoze ko kubera ibiciro byaraduze cyane, bifatiye nko mu biciro cy'igitoro byaraduze, bityo bituma n'ibindi bifungurwa bya nkenerwa biza kurondera ku isoko biduga. Rero nk'intererano yanjye nosaba nk'abadukuriye hejuru y'uko ndavuga nka leta y'uko yokora uko ishoboye kose nk'uko yaba yabikoze, ikagerageza umunyagihugu kabaho neza nk'uko yaba yabikoze. abaza n'umutumire ukungene bokora ubushakashatsi ku buryo umunyagihugu ibiciro biduze yoguma akoresha neza ibiciro biba byatanzwe na leta. Ubushakashatsi burakorwa, ariko nk'uko ubizi ubushakashatsi nabwo buba busaba budget, busaba kuyitegura ingingo y'imari ishobotse kugira ngo dukore ubushakashatsi bwimbitse, atari gukora ubushakashatsi buto cyane. Ibi rero birasaba budget igaragara, ariko iyo turebye ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi NCR, kigaragaza uburyo muri uku kwezi uburyo ibiciro byazamutse muri uyu mwaka, kuva muri Gicurasi umwaka ushize kugera muri Gicurasi muri uyu mwaka. Ikigaragara ni uko byiyongeyeho bitewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye, byiyongeyeho 24.2%. ubwo ni ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi imbere mu gihugu. hariho ibiciro by'inzu, amazi, amashanyarazi, gaze n'ibindi bicanwa byiyongeyeho 8%. naho mu kwezi gushize naho habaye iyongera ry'ibiciro ku bwikorezi, ariho byazamutseho 7.7%. ibiciro by'amacumbi n'amafunguro byiyongeraho 14.3%. ibi rero ni ubushakashatsi nyine bwakozwe bugaragaza uburyo ibiciro bigenda bizamuka, kandi ibiciro tugasanga rwose ari umuzigo ku munyarwanda, ku buryo mu minsi iri imbere atabasha kubyigondera, ku buryo usanga n'ibiciro by'ibintu bitarimo wenda ibiribwa nk'ibikomoka ku ngufu z'amashanyarazi nabyo byariyongeyeho 10.9%. urumva abanyarwanda bakeneye gucana umuriro umunsi ku munsi, bakeneye kuba bafite amazi umunsi ku munsi, kuko nibyo bakoresha buri munsi. ibi byose rero byarazamutse ku buryo bugaragara, kandi iyo urebye aho umunyarwanda avana usanga nta bushobozi muri rusange, ku buryo abasha kuba yagura ayo mashanyarazi, akagura amazi, ndetse akagura n'ibyo kurya kuri ubu buryo byazamutse kuri uru rugero. turasanga rero hari ingamba zagombye gufatwa na leta y'u Rwanda kugira ngo irebe ko ibiciro rwose bitagomba kuzamuka kuri aka kagenda. Ese iyo bavuze ko intambara ya Ukraine yagize uruhare mu izamuka ry'ibi biciro, wowe ubyumva ute? Murakoze. mu by'ukuri nk'uko babivuze, hari bimwe byatewe n'intambara ya Ukraine, hari n'ibindi byatewe na COVID-19, kuko COVID-19 nayo yateye ibibazo cyane. mu gihe ibicuruzwa byavaga hanze, hari igihe byatwaraga mu nzira mu gihe kingana n'amezi 2-3 bigitegerejwe. aho rero byatumaga stock yabaga iri imbere mu gihugu bisanga yararangiye, ugasanga ibiciro byarazamutse. ibyo rero niyo ibyo bicuruzwa byazaga kubera gutinda mu nyanja, gutinda mu nzira, nabyo hari cost, hari ibiciro byatumaga nabyo bikomeza kuzamuka kubera uko gutinda, nabyo bigatuma ibiciro bizamuka. intambara ya Ukraine rero nayo yahise yikubitamo, mu gihe twari tuvuga tuti nibura COVID-19 igiye kugabanyuka,
tugiye tubona n'intambara ya Ukraine iratangiye. Intambara ya Ukraine igitangira rero nayo urumva yasanze ibiciro n'ubundi byarazamutse, ije rero yongera ikibazo cyari gihari, ituma noneho ibiciro byikuba kabiri, aho nk'aha mu Rwanda amavuta yaguraga 1000 covid itaratangira, covid itangiye agera mu 1300, noneho intambara ya Ukraine igezemo ubu turi kuyagura litiro, ndavuga kuri litiro igeze ku bihumbi hafi 3,500 bine. Aho rero ni amafaranga menshi cyane ku buryo ntabwo wakumva ukuntu igicuruzwa cyakwikuba inshuro enye. Hari icyo numva navuga muri uyu mwanya, kuko intambara zizahoraho, intambara zishobora kuvuka no mu bindi bihugu. Icyo nasaba leta, cyane cyane ibihugu bya Afurika, ni ukureba ko ibyo dufite imbere muri Afurika ubwacu twabisangira, kuko hari ibihugu byinshi byeza isukari, hari ibyeza umuceri, ndetse no muri East Africa hari ibihugu byeza umuceri mwinshi cyane, hari ibyeza isukari byinshi cyane, kubera ibyo dufite mu bihugu byacu tutabisangira tukihaza mu biribwa. Aha rero ni ikibazo leta igomba kwigaho, hakaba ubufatanye, imikorere n'imikoranire hagati y'ibihugu kugira ngo twihaze mu biribwa. Ibyo rero bizatuma izi ntambara zibera hirya no hino tubasha kuzirwanya, tukihaza mu biribwa, abaturage bacu bakabaho neza ndetse bakihaza mu biribwa. Ikintu kidakorwa rero n'ubundi ibiciro bizakomeza bizamuke kandi ntawe uzabihagarika. Kandi kabazo, tuvuge nk'urugero, bimwe mu bicuruzwa byari bisanzwe biri mu masitoke abantu barabiguze ku mafaranga makeya, ariko ugasanga noneho nabyo birazamutse. Icyo gihe mwebwe muhagarariye abaguzi ibyo muvugaho iki? Ibyo twabivuzeho mu manama ashize, ndetse no ku biganiro twagiye tugira ku maradiyo no ku mateleviziyo. Nibyo kuko icyagaragaye hano imbere mu gihugu, cyane cyane mu mujyi wa Kigali, ni uko wasangaga icyo twita supermarket, ibiciro by'isukari n'umuceri biri hasi, ariko wajya mu masoko asanzwe ugasanga ibiciro biri hejuru cyane, ku buryo barenzagaho 1000. noneho ugasanga n'abacuruzi bashaka kujya kugura muri supermarket kugira ngo bajye gucuruza hanze. Aho rero ikigaragara ni uko twareba ibiciro uko byinjira imbere mu gihugu, ugasanga ibiciro imifuka uko barangura, iyo byinjiye igiciro kiba kiri hasi, ariko byagera imbere mu gihugu ugasanga abacuruzi barashaka kuzamura ibiciro uko bishakiye. N'ikimenyimenyi ni uko ikibitera cyane cyane twaremaritse kuri iryo zamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ni ukutagaragaza igiciro kugira ngo umuguzi abashe kwihitiramo. Urumva muri supermarket hose ibiciro by'ibiribwa biba bigaragara, buri muntu wese akabisoma akagura atabanje kubaza. Ariko iyo ugiye mu masoko hirya no hino, nta mucuruzi n'umwe ugaragaza igiciro. Icyo rero muri icyo gihe niyo habaho speculation, noneho ugasanga bo barabiganira ati no byazamutse, noneho bikabasha kugira impact ku muguzi, kuko atabasha kwihitiramo ngo abone igiciro runaka. Ni ukuvuga icyo umucuruzi avuze, kubera umuguzi aba nta makuru afite atandukanye hirya no hino, apfa kugura ku buryo ariho ahemberwa nyine. Kandi itegeko ry'u Rwanda rijyanye n'ihiganwa no kurengera umuguzi rivuga ko umucuruzi wese agomba kugaragaza ibiciro ku bicuruzwa bye. Arakoze cyane mugenzi wacu Edi Gwema kuri icyo kiganiro cerekeye ibiciro bibandanya kuduga hirya no hino ku isi bitewe n'impamvu zitandukanye. Aho ni naho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha. Tubararikiye mu bandanye kumvira radiyo Ijwi ry'Amerika, site yacu internet, aho mushobora kuronka ayandi makuru menshi ni wezi3 akaburungu radio yacu voa.com. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndashimiye Dieudonne Cyubahiro yafashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Murakoze.